الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إمها لبيت أخنا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الله تعالى أرجو من إنسان خلق كربوي adi ilahu ta'ala jinnin wes khalqu kurabbewi ilahu ta'ala alukum kurmatta allah ta'ala mikam bayan kurabawa ilahu ga futuga wahi kurabawani wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun timan ilahu jinninna insinna haddawme timan ilahu alukum kurmatta ka menui yakamako allah ta'ala ya alukum kurun khalqu kurabbu wes alukum minna finna mun ebede إنسان تبس إبّيك ونبّيك أنياكو الله تعالى حرام كربا فوا كانت تكبر من ذاتا هم ميقوت الجنين بس الله تعالى حرام كربا فوا مكانت تك أراغن نمدي أقول من إنسان الدكتوراكو جل تدي هذا أقول من هم بيما مكانت الدماغ مو كانت كراتا مفنني أقول من جترين هوريها ميهم كم جان ويس أقول من جترين ورقينا أخونا أختون تك نيجي تبي نما بس mikan tattakun salama bumattaka sihuru werinna ifada ehem ves mi hunge gata datan eba fene mi algon minna neengi tibenama ves koreve warab bod kushe rasul sallallahu alayhi wasallam hadith kurawani man ata arrafan fasalahu an shay'in sihuru weriye nuwata faalu bala mi hikkariyas eneya suwalik kuffi mi hadannashe لم تقبل له صلاة 40 ليلة أين قرآن ما توقع الله تعالى بركة نلبوا أين نماذ الله تعالى قبول نكره اتكمغا سالس ريوان دين لبوانت دين هم ياكو إفدا ميه كاري غس أين دكا واهكة تدوكو في كمغا ونينما رسول صلى الله عليه وسلم حديث قربواني ඒනා එක ලේගේ ෆානුග මච්ච බාවා ලැබුණ එච්චස කාෆර් වෙච්ච එහමී වරවස් නොරක්කා තෙරිකම දෙන් හැම යායකෝ එමීහුන් කාරිය දියුමුන් එමීහුන් මිදෙනී අලගොන් මෙන් ගියත තවීදු තකා මිෆද එච්චිත අලගොන් මෙන් විස්නමා හංගා ලොබෙත අඛුන්නා ඔක්තුන් මිෆද තවීදු තකා එච්චි අලගොන් මෙන් එළුම කීයි අලගොන් මෙන් ශිරුකුගේ තෙර ගරකුගේ හංගා දානේ කම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවවනි තවීදු එළුන් එයි ශිරුක්කමුග අත්තමායිමු වත්තිවලතු شركون مي تبيوتك ميتيتك مي شرك كم بيان كروا يكلفان حديث كرواني مفده ادي يدوها كو يكليگه فانا مي فني وډاگنوني مي هكو تبيدن الاگن هوتا سوال كرواني كي كرنتي با الاگن هوري اچتوي එහිඳු එමිහා මෙ බොන්නනේ තිමන්නේ බලිමඩු කම කුරිමති වෙගන්නේ එහෙම් වේ තිමන්න තනක තදුව තිමන්නේ බලිමඩු කම කුරිමති වෙගන්නේ එහිඳු රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවවනි ලා යසීදුක ඉල්ලා වහන තිබාය ඒ බලිමඩු කම ඉතුරුම් ෆියවා එවස් කම තියකුන් nukoddeene tite naga illa lashe ehmima algon men mikama mad wisna fi kurkurun ebeje algon men shirku getere garaku ejjekam ga waninama algon menge puriha hewkan tattake allah taala baatil kurba fan allah taala algon menge matta suwaruge ki haram tanakam ga labba fan allah taala kirite qur'anu ga wahi kurbani innahu man yushrik billahi faqad harrama allah alayhi aljanna ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله شرك قرامي هذا الناس الله تعالى إينا جمتة سورج حرام كربوي إينا دام ويتنكي نركه عدي إينا يا إهي تريوانه إيه أنيا ريوامي هاي إهي تريوانه ميه كنوي إيه هارجون من مكان ما مدوسنا بي دين هارجون من كتير ميه كبونه فانه يا كم تيمم من مكان تتكوريمة تيمم من كوريمة تفهمي وادو تراتكم تيمم من سلامة بي دوبت أخونا أختو ಶೈತಾನ ಬೇಣುಮನಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮುಂದಪ್ಪ ಶಿರು ಕುರುವ ಎಹಂ ವೀಮ ಅಳಗೊಂಡು ಎಫದ ಕಾಂತತ್ತ ಕುರೀಮ ದೂಸ್ಕೊಳಕ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿನ್ಗೆ ನಾ ದೂರ ಏನ ಹಿಂಗಾದಾಣ ಏಕಮಕ ಅನೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ಏನ ಎಂಬುರಿ ಅನ್ನಾಣ ಅನೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮುಂದಪ್ಪ ಶಿರು ಕುರುವ ಸೌಬಕಿ ಏನ ಬೇಣುಮನಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿಂಗ್ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ಕೀವೆಸ್ ಏನ ಫದ ನರಕ ಎದ್ದ ಬಯಕಮಗ ವುಮ ಎಹಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿಕಮ ಮದ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರ್ ಕುರಂಬಿ ದೆಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿಂಗೆ ತೆರೆನ್ ಲೊಬೆತ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತುಂತ ಸುವಾಲ್ ಕುರವ ಫಾಣೆ දෙන් එහෙම කිහිනැත්තෝ හදම් වීමිකම සලාමෙබ්බ එමෙ ෆුරතම සල්කොන් බුණන් ඔති අල්ගොන් මෙන් විස්නමා හිඟාෂේ ජින්නි ෂයිතානුන්න කීයි මා බාරුගද බයි නූකන් අල්ගොන් මෙන් දන්නමා හිඟාෂේ මිකන් තත්ත අදි සිහුරු වෙරින්ගේ රේවුන්තා කීයි බලිකෂ නිකමිති රේවුන්තා කික්කන් අල්ගොන් මෙන් දන්නමා හිඟාෂේ
الله تعالى وحي قرباني إن كيد الشيطان كان ضعيفا شيطانا مكروري ريون تاكي أي بلكش نكمتي ريون تاكي إهن آياتك وحي قراني ولا يفلح الساحر حيث أتى سحر وريا إينا كم فدا كانت تاكوري كم غاويس إينا يكا كامياب نوانت دين هم يكو الله تعالى إهن آياتك وحي قرباني جنين ترين وا ميستكونا نوات جنين فراتون هيتر كان هودما إنسين ترين بايكو مسك كرمون بدي وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا جنين فراتون إنسين هيتر كان هودم فشمو أدي أميهم نا جنين نا إنسين بيروغن فشمو إها حسابون جنين حد فهنا دي إنسان عندكو كرمغا إباميهم حد فهنا دي එහෙම වීම අලගොන් මම මිකමාමද විස්නා ෆිකුරු කොන බෙජ දෙන් හැමයා කොලගොන් මම විස්නම් වී අලගොන් මම අල්ලාහ් උලින් අංගවාෆවා ගොතුග අලගොන් මගේ උළුමා ගුළුම් බට්ටන් කුරා කම වහනම ජින්නින්නක අලගොන් මම එව්වස් උඳගොලේ නුකුර වෙන් එහෙම වෙනුන්තෝ ෂයිතානා خود شيطانا අලගොන් මම උඳගු කුරාන කම අලගොන් මම මගෆුරත් දාන කම බුනෆස් ෂයිතානා මි බුනනි ඒගේ ෆහ ඒ واهك نمم إلا عبادك منهم المخلصين الله تعالى اختيار قرفا فوا إله إخلاص صالح وعلم منوي صالح وعلم ندقو جن شيطان نكن نكربين الله تعالى سبحانه قرباني تبايا كان نوي تمن إله علم جلن كرمجه بار إلا من اتبعك من الغاوين تبايا تباوي مغفر دفوا ميهن منوي علقون من مكان تتكامدو විස්නා ෆිකුරු කරන් බජේ දෙන් එෆහො අලගොන් මෙන් විස්නම් වී ජින්නි ෂයිතානු අලගොන් මෙන්න උඳගූකො අලගොන් මෙන්න දුත්තුරාත කුරම් ෆෂා වගුත්ත බයන් කරවා ඉල්මුන විදාල්වනි ඒගේ තෙරෙන් එව්වගුතකි අලගොන් මෙන් වරබ්බොඩ ගාෆිල් වෙෆවා වගුතේ අනෙව්වගුතකි අලගොන් මෙන් ශාහුවතුගේ තෙරේ ගරක් වෙෆවා වගුතේ අනෙව්වගුතකි අලගොන් මෙන් වරබ්බොඩ කමකාමද බිරුගෙන් ෆවා වගුතේ අනෙව්වගුතකි අලගොන් මෙන් වරක් ගදේ රුලි ඇසවා වගුතේ එහෙම වීම මිකන් තත්තකාමද අලගොන් මෙන් විස්නම් වී ගාෆිල් කොම්ගේ නිදින් හේලම් වී අලගොන් මෙන්ගේ උළුමා ගුළුම් බට්ටන් කුරම් වී අල්ලාහ් අංගවාෆවා වගතුග අලගොන් මෙන් ගේන් නිකුන්නේරු කියෙන් ඇසවා දුවා කියම් වී ඒරුන් අලගොන් මෙන්න ෂයිතානාගේ එව්වස් උඳගුල නුවානකම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි හදීස් කුරවාෆා අලගොන් මෙන් ගේ වන්නේරු කියා දුවා කියම් වී ඒරුන් අලගොන් මෙන්න එකේ ෂයිතානායක ගේ කන්නෝ දෙවැන් අලගොන් මෙන් කාම් ෆෂායරෝ kiyan asawa zikru kiyan bismillah kiyan vi ero shaytana ka algon menna eki kiyumuga behaveriyan nuwen algon men fahana evanne kiyan asawa zikru kiyan vi ero e fahana teregawa shaytanunge dutturata ka undagu takun algon menna salam wan den algon menge darin mifada kantat takun salam koram beunun nama emme furutama kam ka algon men jima wa ero kiyan asawa duwa kiyan vi rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani e duwa algon men kiyavi kam ga wani nama algon menna dariya kuli bijje kam ga wani nama e jima umge sabun dariya kuli bijje kam gawani nama e dari shaytana ke ben salam bane den hamaya ko algon men iru osse munda wagotuga algon menge kudinta game beran nuneremvi evugutta ke shaytanu bimmati ge feturi ganna wagotu den hamaya ko algon menge doruta evugutta uga lappa algon menge kaitiga matita jaha algon men fen alangengule ettiga matta baroko mifada kantatta konom mi algon menge din algon men irshad difawa kantatta algon menge nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon na bayan ko devwa fa kantatta mi kantatta algon men koffi kam gawani nama jinni shaytanu ke ben algon men salam ban adi hamaya ko algon men henduna havirge zikru takiyamvi hendunuge zikru kiyafa kam gawani nama ena iru osma hamaya rakkatir koddena malaika bekale allah taala ena yaki labwa ena yaki rakkatir wegam wa mihkam ga labwa adi hamaya ko haviru ena zikru koffi kam gawani nama aneddu hendunu mandin ena rakkatir koddebwa din ena nidan osonneiru allah taala kiyan angawa fa zikru takiya ikhlas falaqnas tin sura kiya din hamay ikhlas falaqnas de surata adi ikhlas falaqnas tin sura kiya adi hamaya ko ena kursi kiya mifada zikurta koffi kam gawani nama ena salame kodden ena rakatir kodden allah taala ena ya ko malaika bekale labwa kamuga rasul sallallahu alaihi wasallam ga aguma fi irshawtakum sabitwe e algon men noti diinu ga asawa gota kantak kono den hamaya ko algon men hendunu emme fortame ska etchaki hay kadur kam ga hadafe kam gawani nama e ajwa kadur kam ga vejjanama e wara rangaluwi den rasul sallallahu alaihi wasallam ge hen hadis takun
irshadu libiganegen ilmurin vidaluwe madina ge ehin komme kadur kam gavies masalen nete ehin wi madina e kadur tawge teren kadur wakin khasa ko ajwa kadur kam gaveto mase kuramvi e kadur ei algon men emme furatama ka ecce kam ga hendunu hadafi kam ga waninam ege teren hek kadur hadafi kam ga waninam algon men sihuru weringe nuba kantatta kon salame wana kam ga rasul sallallahu alaihi wasallam bayan ko rabba fe den hame ay ko algon men qur'an gina gina kiyamvi rasul sallallahu alaihi wasallam ga matta algon men hidayat gi gotuga bawa leve fotuga allah taala angawa fe algon men qur'an kiyawa kam ga waninam wa idha qara'ta alqur'ana algon min qur'an kiyawa fe kam ga wanama ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura akhirat duha iman wa allah angawa fogota khilafa duttura ta korom mida mi nuba jinnina insinge kiben salama kurawa emi hunna algon min nadim faruda illa wana kamuga allah taala mi woni angawa fa ehem wima algon min mikanta taka farwa tirwamvi baqara sura gina gina kiyawamvi baqara sura ege kiyawa geka shaytana kairin wanakan rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fa habbatu sauda nota kaludiri mi beenun kuramvi rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fa uriha balitakun shifaa'e wa'itike habbatu sauda ki maru fiyawe den hamaya ko algon min zamzam fin bomvi zamzam fin liben ittanakun hodage zamzam fin ki algon min e beenum kattaka bui beenum ka fudeen ettikam ka rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fa mihira algon min diinuga mikanta takuran asawa gota algon men mikanta takoffikam gawani nama jinni shaytanu ki ben algon men salame bekem wanekan bayan koraba den hamaya ko algon men mihe ko sihuren hadafi kam gawani nama algon men oti e sihuru oittan hoda balagin e sihuru e nattalu den mihe ko suwal ko fan kihinatto e sihuru ittan engene waragina go ittabe ege tenen eggotaki insange gaage tere jinni wadifa wanama e jinni bune faana den miya e kolgon me visna fikur koranje am ko jinni naki warad dogu hada ecce eh jinni guna huriha ecce qabul ko genno ekam ko miwis algon na sihuru ittan engi daana gote e miha gaage tere wadifa jinni bune faana e kiewam fashima den hama ya ko allah taala algon menge ulama gulon islahu ko fikam gawani nama algon na huwa fenum wes dakka wa faana adinu ta eh salihu alakam wes algon menge e musibatun salama baana go ilahu taala dakka wa faana dem mikanta tan nengijje kam gawani nama algon men oti allah taala ge foi gina gina kiyevun erun algon men na jehifa wa isihuru batil wagendan allah taala wahi kurava fawe timan ilahu mi qur'an bawa levvi shifaa'ek kamge ehem mi shifaage beenun hifamvi algon men baqara surata ikhlas falaq nas tin surata fatiha surata den hamaya ko safat surata mi surata gina gina kiyamvi den hamaya ko ilmoren vidaluwe jinnin insanunge gayatere wannani eki sabota kattake ege terin essawbaki insanun deke lobi wegenne anesawbaki insanun nengi tibes e jinninna gellum deveniye anesawbaki hama insingi terem wes miule bay mihun evve sababakanula ehem mihunna aniya ko duttura korafaden hama egota duttura kollu mattake ehem wima ena insanage gayage tere wadehuri sababu engijje kam gawani nama qur'an kiyewima ena nikume wahaga dakkam fashafane den ha hisabun algomna e sababu engijje kam gawani nama qur'ana sunnatu ga ali ga hama insanun nabes nasihat de usulun ena ya nasihat de mi qur'anu ga ekama be hegoto asawa ayata ka etti kiyawa ena ya visna de mi erun iradu kurviya ena ves tauba wegin ena ves rangalu wegin muslima ka wegin insana ya duttura korum ekkiba wegin fan allah taala algom emminna ves heyo visnun debba sihuru werinna mi fandita hada namga allah angawa fawagota khilafa mi fada kanta takoram mida mi hunge nuba revun takun algon men salam korbawash ade algon men huriha akhunna ukhtunna ves heyo vesnun debbawash allah taala angawa fawagotuga huriha kame battan kurumge hew tawfiq debbawash jinni shaytanu ki ben salam veken ba baykam ga algon men ves lebawash subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk